Minisita wa Gavumenti z'ebyanga Raphael Magezi arabwira abataka begombora ya Kyamuhunga ngo barigera hamwe mu ahakushomesa abaana babo ekintu ekirukuza kuretaho embandama omuri Bushenyi. Kino kwetunguka mwamutashomesa abaana akonkagarukemu kibazo kino kwetunguka tukareba ebizimbe bihamwe tukareba za famu nungi ukashanga abantu bina amamotoka mu maka gabo twatashomesa abana bitu mazima. Chairman w'entebe ya katana ahabwa Bushenyi Jafar bashaja barabagizire ngo kombeka irwaro rya Kibazi bakikozere kuhera abataka abarukoro majani egombore abum anankeje ya Kyamuhunga ni tereta sempango ni Yesu ngitwa dize kutekuza omunonga ahihanga ombyamajani kandi abahingi b'amajana ba Kyamuhunga babi n'amagara mabi production neza hano abakozi ni reka baze basimere mbashabe mutagira muta mutakakora inshobi mugume muyijaho mbwire muhereze ki uhereza abantu abo aha project egi government eshashurireho miliyoni 500. Orukuri rwaro rya Kibazi Daniel atucungwire agizire ngo irwaro ryo bwahatanira yamba abarwire abarukurengo muri 15 buri kwezi Cheretereme bazi yaroka kutwawo amuheru ushanga abantu yija bajya rutaho mebazi amizi tugine awukano wale bati no graft froje kurugaka yanga n'icyuwani abo kuba ekabane ekora kare ikibungo cya rwari bataka kibire mu imiti ya kartusi. Irware ryombecerwe government kandi yatamwe ibyoma by'omurembe kurabira mu program ya UGIFT kandi rumazireho miliyoni 500. Gasha kwa Abraham Muganzi.